Selamat malam sedulur, inilah suasana malam di tempatku nguli. Dan menjelang hari raya Imlek atau Chinese New Year, no, semua sudah ada yang pasang lampion dekat depan rumah. Sana. Nah, mau ini metu gang sampah lur. Enek gerandong liwat loh. Gerandong. Stop. Loh, sepi, jalannya sepi lur. Nah, inilah suasana malam di tempatku nguli lur. Nggak ada angin. Sunyi. Malamnya sunyi lur. Oh, lagi kono sik urung turu kae. Gonku penghunine kosong dur. Nah, sebelah kayak dua rong turu. Sik sore iki lur. Kene lek ngarani sik sore iki. Nah, sik sore iki jalan-jalan. Nah, jalannya sepi banget, sepi mampring. Bulane rong jedus lur. Wis tanggal piro iki? Bulane sik rong jedus ya mene. Wingi wis jam piro? Jam 10 punjul lek jedus. Ayo enek kereta mlebu lur lho. Enek kereta liwat. Ya apa kuwi bunder-bunder iki? Oh, keretane liwat kono ki, kono kulon lho, ndas sepi dalane. Wis masuk dulu. Ditutup pintune, ra ditutup engko diseneni. Lali ra ditutup. Nah, iki lampu wis empan dhewe iki, Mang. Nah. Enek sawiyah iki lho. Sawiyah cicak kecil. Nah. Lari. Ngumpet cicake wedi. Ya tanggane kono rong turu kae cek empan lampune, empan kipase. Dan dastere si Popo tak gantung kono. Udah naik lur ki mau sedina enggak ada matahari dan kayak kono si empan kayak. Nah, inilah suasana malam di tempatku nguli. Ya wes, salam sehat selalu buat semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, sehat jiwa dan raganya, amin. Selamat beristirahat, tetap semangat. Jayo. Bye bye. Wes, aku tak lanjut mlebu.